Gde ste ekipo, vaš čovjek Jota ovdje sa novim 20. po redu petkom pretplatnika na Jota Freestyle kanalu. Kad snimam sa bakom imam onu kapu, onda sam Jota prase u ovoj kravica majici, tako da sam sad Jota kravica, a ovako sam Jota Freestyle, drago mi je. A hajde sada da odmah pogledam vaše klipove koje ste postavili na YouTube uz hashtag Jota Freestyle u nazivu videa ili koje ste poslali preko mog Instagram profila Jota Freestyle. Sad, ovo je neka utakmica. Dobro. Dobra lopta. Kako će sad ovaj da se snađe? Kratak centar šut. Ali, da vidimo sad ovo će iz prve. Neće iz prve, dribla i... svaka čast. Dobra akcija, mogla je da se završi do duše odmah posle onog centar šuta, da je bio malo bolji, ali školski. Tuzani on HTV, Mateve, bravo za ovaj kombo, svaka čast. Mislim da se Petar zoveš ako nisam pogrešio, Lemens ATV, bravo. Imaće tu uskoro tutorial i za ovaj trik, i za ovo je almost back, ili half back around the world, kako ga mi zovemo. A ovo je Eclipse, bravo za Eclipse, dobar slobodnjak. Imamo ovog malog 2 ATV-a, lagano. Šta će sada uradi? ATV i Nijaka koja ne izgleda ništa specijalno. I dobar koš iza leđa, prečkica. Imamo ovog, lepo je uletilo ovu 90. Jel ovo realno? Au ljudi, ovo mene podsjeća na onaj klip gdje sam ja gađao u koš nogom i gdje sam ja pogodio sa pola terena koš i gdje sam pogodio od ograde. Imaćete dole link u deskripciji videa i u pinovanom komentaru, pogledajte te moje koševe, ali ovaj lik je bukvalno pokidao. A ovako se vežba preciznost. Kad ste sami, nemate šta radite, zavežite duks, šutirajte i tako vežbajte. Evo, na primjer, ovaj sad da je postavio duks, skidao bi to lagano. Imamo ovog malog, nasitno, onako dobra tehnika. Bravo za ovo pimpovanje. Malo te muči leva noga koliko me se čini, tako da vežbi i levu nogu isto tako. Dobar šut. Vežba i levu nogu isto tako, nemoj da zapostaviš to. I, lepo se snašao peto. I, spavaš li mirno, triki? Lepo, samo da je išla malo više. Dobar šut je bio, dobar zalet je uhvatio, ali, lepo, kreativno, sviđa mi se. Aha, sad malo dalje. I to je, ne, sad šutira iz kornera na isti takav način. Bravo majstore za ovo. Ovo uopšte nije toliko lako kao što izgleda. Evo sad još neki klip sa utakmice. Levonogi momak, levo krilo verovatno igra. Lepo se... a ovi protivnici bukvalo kao da nosi bombu. Bravo za gol, bravo za prodor. A ovi protivnici onako, nećemo da ga pipamo, možda ima bombu. Možda eksplodira. Dobar šut. Šteta što se spustila rano. Da išlo još malo više, da je uletelo, ovo bi bilo teško odbraniti. Dobar je ovaj šut pod prečku. Lepo je ovo podigao. Lep stil. Da, lep stil. Tako da, brate, ako se razmišljaš da li da vežbaš ili ne, nastavi da vežbaš, jer ti to što radiš stvarno lepo. I timski za kraj. Posljednji video za kraj, timski njih šestorica, svaka čast momci. Ako vam se ovaj video svideo, onda obavezno ostavite like, subscribeujte se kako ne biste propustili i ostale klipove. Snimite svoj video, postavite ga na YouTube, hashtag Jota Freestyle u nazivu videa ili ga pošaljite preko Jota Freestyle Instagram profila i nađite se vi u ovoj kompilaciji i onda pozovite svu svoju rodbinu i recite im: hej, bio sam u Jotinom klipu, pogledajte vi i vi se subscribeujte. Imam 650.000 subscribera. Inače, fali nam još samo 4.000 pratilaca na Instagramu da stignemo do tih famoznih 100.000, tako da ako imate Instagram, idite zapratiti Jota Freestyle profil da stignemo do te 100.000. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, do tad budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!